Golobecha, budala budala, zisaphi golobecha, izinana golobecha, zonke zomgolobecha. Mama by5 abavele eZimbabwe koBulawayo and silapha eAmerica for our 6-week tour. Sihamba nje endaweni ezihlukeneyo. Singathi ke okwamanje selihambe ngaphi la ngaphi? Safikele Atlanta, sesisiya ke Florida, Sarasota, and then izolo besise Washington DC, Maryland. Namuhla sise Pennsylvania, Erie. Zathi zona golobechala, ake sizolobecha, ukuthi zona zithini. Lisuka lapho liya ngaphi? Lisuka lapho phambi kwakusasa la 27 sabe sise University of Vermont eBurlington. Akusitshele kancane ke ngeqembu leni ukuthi lime njani? Okay, inobuntu ngabo mama bayi5 uDuduzile Sibanda, Joylin Sibanda, Heather Dube, Zanele Maninga, lo Thandeka Moyo, sivela koBulawayo, njalo sihlabela imbube. Ngilalela misoka, etsana mina ngedwa, iziyofuthumala ngeke angishiye ngedwa. Ngilalela misoka, etsana mina ngedwa. This is our first time to tour America. We've been touring other countries as well. So Sagesaya, Europe, Belgium, Italy, Switzerland, Prague, and indawo ezitshiyeneyo. Singathi ke kuyini okwalenza lihlabela imbubi? Sananzelela ukuthi khona akula omama abahlabela imbubi. Ikanti ke imbubi kayibandlululi la kumdabuko nje. Omama babekhona bayihlabelayo, but when commercialization came in, yasike sithathwa ngubaba. Ayisikho ukuthi omama kabayivunyelwe ukuyihlabela. Ngilesikhathi siningi ngifuna wena. So lathi sasibona khona lokho sathi hayi. Mana ke sizame because futhi into ehlukileyo engakazi yenziwe futhi akulasebeke bayenza yaphumelela. So thina singabokuqala ukuthi siyenze siphumelele. So into nje entsha enhle ethandwa ngabantu, so we decided to do it. Singathi ke seleminyaka emingaki lonke khona? Sesileminyaka eyisithupha, eyi6 sikwenza lokho. Umculo wenu utholakala ngaphi? Ngawuthola ku SoundCloud, la ku iTunes, ku internet, o lingayithola yona iCD ngokwayo eBulawayo Art Gallery, National Bulawayo Art Gallery, kumbe eNdaba Book Cafe, uJason Togogara 9th Avenue. Lapha eAmerica ungahamba ku website yethu www.nobuntu/forwardmusic.com. udinge ukuthi singaphi lapha eAmerica ubuye uzothenga iCD ngokwalo manqamu. Mama lo baba base arare sosperi mama. Le imali iCD khona? Li $20 lapha koBulawayo li $10.